Erling Haaland bat Lionel Messi ha kani ka FIFA World Cup jong mentas nem arajar arpunreu te babon ba kipaj ba kikwa ba Erling Haaland bat Lionel Messi kenyo banyak kendo persya menta kadai kasin ke bakado jong Lionel Messi banyak kon persya ya Erling Haaland ha kani ka FIFA World Cup jong mentas nem arajar arpunreu te kebut ba babon kipaj ba kikwa ba Lionel Messi bat Erling Haaland kikwa ba unyo banyak kendo persya ha ka semifinal jong mentas nem te ke kikwa jong paj ba lada ka urlong ya kejingkwa jepaj ba lajnal satang lada ka Norway kalaban penlimno ya ka England bat ka Argentina kalaban penlimno ya ka Switzerland la syai mestep te lada kila ban penlim lane baru artili kini ke ba kwa kibaj ba la Messi ne Erling Haaland ula penjob sibit ha jelekai Persia ya ka England bat Lionel Messi ya ka Switzerland te kabumot ba kini ki arteri kumba kwa kipaj ba kiyo ba dia kendu ha ka semifinal Henry ngin se page bit hato ke urlong sisan em ba Lionel Messi bat Erling Haaland ha ka semifinal kini kendu Persia te kene ka World Cup ke ba khadu jong Lionel Messi bat babon kipaj ba kikwa ba unio ba dia kendu ha ka semi ya Erling Haaland bat haka final ya Kylian Mbappe te kini kijingkwa jong kipaj ba Lionel Messi unya kendu mentah ha kasin ka bakadu jong ba un sayo banilekai ya kene ka FIFA World Cup jong mentah snem arajar arpunreu te kane kijingkwa jong kipaj ba hato ko orlong sisan em tengin saya pej la sai kesingim step hato kilaan em banlekai ba bat hato orlong nem ya kijingkwa jong pi baro te tangka dai kublis bun ngin saya sempat ha kiwe pada ki video